حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعنه لن saking Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu muka-muka paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah qala dawu sapa Sayyidina Abdullah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku idza tawafa rikalane ngelakoni tawaf sapa Kanjeng Nabi at-tawafa ing tawaf al-awwal kang awal yakni tawaf kudum tawaf sing kae teko tenggene masuk nang ngene kota Mekkah kemudian jenenge tawaf kudum idza tawafa rikalane tawaf sapa Kanjeng Nabi at-tawafa ing tawaf al-awwal kang awal yakni tawaf kudum khabbah mongko melaku ngincik sapa Kanjeng Nabi khabbah mongko melaku ngincik sapa Kanjeng Nabi yakni asra' lebih mempercepat khabbah mongko ngincik sapa mongko melaku ngincik sapa Kanjeng Nabi salatan kelawan ping telu 3 putaran tawaf pertama, kedua, ketiga khabbah melaku ngincik rodok banter wa masyalan melampah sapa Kanjeng Nabi melaku biasa arbaan kelawan ping 4 wa kana lan ono sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawa yas'a napa niku ngelakoni sa'i sapa Kanjeng Nabi batnal masili yas'ana iku lumaku sapa Kanjeng Nabi batnal masili ing napa niku ing jerone milini banjir to yas'a sa'i kening iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana ku yas'a nglakoni sa'i sapa Kanjeng Nabi batnal masili ing panggonane milini banjir idza tafa rikalani mubeng sapa Kanjeng Nabi baina Safa ing dalem antarane gunung Safa wal Marwatilan gunung Marwah idza tafa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana idza tafa rikalani tawaf sapa Kanjeng Nabi at-tawafa kelawan tawaf al-awwal kang awal khabbah mongko lumaku ngincik sapa Kanjeng Nabi lumampah ngincik sapa Kanjeng Nabi basa halus khabbah mongko lumampah ngincik sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan ping telu wa masyalan melampah biasa sapa Kanjeng Nabi arbaan kelawan ping 4 wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ono iku yas'a nglampahi sa'i sapa Kanjeng Nabi batnal masili ing dalem dharaf bainal masili ing dalem jerone nggon milini banjir idza tafah ari kalane mubeng sapa Kanjeng Nabi bainas Safa ing dalem antarane Safa gunung Safa wal Marwatilan gunung Marwah riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Umar qala beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tawaf yakni tawaf kudum
beliau bertawaf di putaran ketiga khobbah, berjalan agak cepat, ajalan abag bentar. Khobbah huwa ar-ramlu bi fathir ra wal mim, ramalu, ajalan bener jalan biasa abag ngincik, antara khobbah lafat khobbah atau ar-ramalu aneka bimakna wahid. Wa huwa isra'ul masyi ma'a taqarrubil khata atau ma'a taqarrubil khuta. Saya main khobbah atau ar-ramalu ingki peneka ajalan sama bentar tengkakna tak lanceng ajik-jik tengkakna pande antarana napa atengkak kaada neka soko sekanan ben sekeri beneka aneka tak jauh tak jangkana tak jauh sakone keng bentar ajik-jik napa mun candeng madura neka jalan seneka ajik-jik bener nggih ajik-jik enga orang ngerem kambi buru le ajik-jik kan tak rajo tenggakna ini kenyamanan apa jalan ajik-jik orang nggak tekan marole temu neng anu ini ka jalan nggak neka ajik-jik ar-ramalu khobbah pada maknana isra'ul masyi ma'a taqarrubil khuta abang bentar jalan abang bentar jalan bener tak sampai buru tak sampai berkah pakun anya jalan keng semua bentar berjalan nyaman khobbah tengkakna pande aneka sunnah fi tawaf fi thalathil awal fi tufati al-thalathil awal minas sab'i. Adapun putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh aneka jalan biasa. Sesunnah putaran pertama sampai putaran ketiga. Putaran keempat kelopai. Aduh, tak jalan ajik-jik le. Apa oleh ngodoen setelok gele ngenteen telok polan gele lopah ning 3 putaran tak jalan ajik-jik, maka ampun ketinggalan kesunahan tak usah gente sebagaimana orang sholat rakaat pertama dan kedua disunnahkan untuk mengeraskan suara nisbat orang sholat isya bagi imam isunahaki rakaat pertama dan rakaat kedua mesantak bacaan Fatihah lopah apa kekeneng genten rakaat ketiga dan keempat kekeneng bonan berarti ampun keelangan kesunahnya jahriyah nagela pada bineka putaran pertama kedua ketiga tak jalan najik-jik putaran keempat baru enggak dari jalan najik-jik ampun tak sunnah nikah pun bagi laki-laki bagi orang lah laki sunnahnya bagi orang laki berdasarkan aneka yutasawwaru dzalika fi tawafil qudum innama yushra'u fi tawafihi anapa neka ning tawaf qudum tawaf semarena tawaf nika bedesaina dadi mun bedereng atawaf keng tak ngelakonin sa'i Safa Marwah tak sunah ki jalan ajik-jik jalan biasa dadi tawaf sesunnah ajalan ajik-jik mun marir tawaf ngelakonin sa'i berarti ini rangkaian haji atau rangkaian umrah bisa tawaf qudum bisa tawaf ifadah seneka ini ke sunnah sunaki yang kika dito ajalan ajik-jik nikah masih neng pesaen kibadegi sajalan ajik-jik bada lampu biru terak lampu nak nikah mulain sunaki ajalan ajik-jik karena Siti Hajar saya nyari aing antara Safa Marwah antara Safa Marwah nikah tahun yang keberek napa keberek ke timur kula tahun yang arah
Mun tak salah kalau gede jeung arah pola. Karena labeng Ka'bah ni ke kiri timur pola bener wallahu alam Ka'bah ni ka. Jare ngabejeng ri ademan-deman ro disa. Aneng ning Indonesia rewel mun tadup dok boro tak samun dinamik sekarang ring pusat tadi sa. Adep ke buco ya keneng. Sepenting adep dak Ka'bah. Aneng mun masjid pajuran mun tak dok boro te keneng. Mun di nama ya sok harap ko. Ya aleng-leng ring keneng desa. Babunanna. Marina antara Safa Marwah ni ka beda lampu biru. Lain ni ka sunaki ajalan benter. Karena itba deka Siti Hajar ketika nyari aing sekangkui Nabi Ismail alaihis salam. Jadi haji ni ke haji ni ke atorok bunte dalam lampan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saya bangun Ka'bah ban Nabi Ismail alaihis salam. Adapun as-sa'yu ni kata ti sunnahaki ni ka beda pendapat fi tawafil qudum neng tawaf kudum baik si atau neng ni ke pendapat kedua baik tawaf kudum gelek terus asai ataupun tak ngelakonin sa'i. Berarti mutlak pokon hanya ma tawaf sunahaki ajalan ajig-jig telo kalih ajalan biasa sepak kalih putaran keempat kelima keenam ketujuh. Paham nih kan? Jadi walaupun sunnah cangkep enteng. Nah, ini karena napanya mana sunan Kanjeng Nabi nekai balin boleh khusus kangkui orang lah laki wattafaqul ulama ala anna ramla la yushra'u lin nisa. Sepakat para ulama ajalan ajig-jig baik putaran pertama sampai putaran ketiga tidak disyariatkan tidak disunnahkan bagi perempuan. Kangkui orang bini tak sunaki ajalan ajig-jig surah ajalan biasa. Kama la yushra'u lahunna syiddatus sa'yi baina Safa wal Marwah. Sebagaimana juga bagi orang bini antara Safa Marwah syiddatus sa'yi ajalan saya ngincik gele juga tak sunaki ke orang bini. Tak sunaki orang bini. Orang laki surah aparak ke Ka'bah sunnah hukum. Semakin semak semakin bagus mon kondisi memungkinkan. Mun kasah mun aparak ke Ka'bah harus nyakein ka orang ida atau abeen sakit kapi renyo kapi karena sekol cengkol orang maka jauh dari Ka'bah untuk menyelamatkan diri otabah tak sampai ida nyakein ka orang maka lebih afdol menjauh daripada Ka'bah. Orang bini pun jelas aneka sunnah asma ke Ka'bah kang orang laki mun orang bini sekira jauh dari kerumunan jauh dari nyak bunyan reng laki ni sekira tempat aman dari cengkol jangan siapa ya dan Ka'bah ada reng mecel bedegi ya reng celoper ni bereng bini moro latuat mula beda baca lah hobi apa hobi mecel Pak di sejelah kau sini ketok copet ya dan Ka'bah banyak. Berapa orang kehilangan ya dan Ka'bah nih kah? Kehilangan HP, kehilangan PC, kehilangan tas. Ya dan Ka'bah padahal. Ya dan Ka'bah. Jadi tak sedajan orang ke Ka'bah nih kah ibadah dan beda orang niat jahat baca nyopet. Maji kadir nih kecopetan almarhum nih kah. Ya dan Ka'bah tepat tawaf. Atawaf bikulah. Wareng jereng mau juga dia, waduh maleng yang lagi. Jadi mau maleng ju, elang pese ko. Ya dan Ka'bah iso elang. Padahal yang Masjidil Haram ya dan Ka'bah. Oleh karo Masjid Dina. Masih imam main pecuat. Masih dini imam main pecuat cara bola. Ya.
napa jadi sunnah gelek kangge orang laki untuk merapat dekat Ka'bah ajalan ajik-jik juga sunnah kangge orang laki. Baik. Apa nona napanya mana hikmah saya terkandung ning sunnah ajalan abek benter ajik-jik ning putaran pertama sampai ketiga, jalan biasa ning putaran keempat sampai ketujuh. Beda hikmahnya juga, karena tak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan atau apa yang contoh kesunahan kecuali pasti beda hikmah si terkandung. Beda hikmah nakapi sunnah Kanjeng Nabi ini pasti beda. Pertama, tawaf esunahaki putaran pertama sampai kedua nikah esoropo bentar jalan ajik-jik faedana idharun lin nasyad menampakkan semangat wal quwwah lil muslimin dan menampakkan kekuatan bagi umat Islam. Idharu lin nasyad, idharun lin nasyad. Yang pertama leluyu kabid atau waf lagi jeringgian tak ngetelak semangat tak maka sunnah haki senekan ni kan sopaja idhar dan nasyad sopaja ketinggal semangat ibadah jadi ibadah ni kecek salah-salah walaupun cilingna remeh cilingna enteng sunnah haki Kanjeng Nabi sopaja ketelak semangat orang ibadah apa jeng ibadah masih bejeng ketelak semangat tak cek ketelak bener tak apa-apa walaupun pakaian separuh sarong tok tak kaosan tak suplukan umpama saya sah tapi kan tak ketelak dia orang ongguan orang serius dia tuh mosong hidup ke pengiran dia tak kelambian tak suplukan atau baca pengen petole ke budi asarongan to sah king cuma secara etika katalah ada tak ongguan dia tak katalah semangat tak katalah keseriusan jejelah namun bupati de gole mun eret seret sampean namun bupati tak kalambian pas amuk romo ngane kan kita tak pangki menabi Gusti Allah keneng temune kada apa samun cara sana walaupun ngangkui sepotong benih dua potong pakai sarung pakai baju dua potong berarti pakai sepotong daripada pakaian engki sah ya sah pernah sahabat ngelakuin nggak nikah saya ranya mana Masya Allah salah satu sahabat melakukan sholat tak kelambian orang ini kalangan kaum muslimin mereka pun semarane Sayyidina Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hari apa jeung dek remar sahabat apa jeung kadaria akhir banyak protes katipun kenapa sampean neka sahabat tapi sampean salat maaf kalau non saya buki ayah bojang sini kan masuk pantes bener tak onle tak pantes boleh kiai bojang boleh yang kepon tokoh masyarakat tokoh agama tapi sholat tak gelek tak kelambian tak suplukan cuma sarongan tok kira-kira ya kerasan bi orang bener tahun le tak bantus akhirnya kaum muslimin ne kepada protes kapi sampai ne kada rumah sholat tapi sahabat tapi sholat tengah neka jawab boleh beliau saya denteng kok protes kakir ya sengkok asolat berpakaian kadariyah karena kok khawatir beun kapire nyangkah pakaian segena atas bobo sarong kelampi suplu kurwa engkok kebetir arwah ngaranin beun termasuk keasahan keabsahan sholat sehingga mun tak nutupin beden berarti tak sah maka dari kejadian nikah umat Islam ngaoneng berarti aurat si wajib itu tutup dalam sholat ma baina surrah war rugbah antara nabucel
bentok kening pokok le nutup jeria lah. Cek saking tak ada kejadian nikah, wah ajubaan, asurbanan, asarongan, rapi, pola tak sah, mun tak agalampian, pola tak sah mun cuma asarongan. Lah, kebeteraki bedeh sangkaan ngak nikah. Maka beliau nikah aparing hikmah, aparing faedah bahwa orang asolat pokok nutupin antarana tabu ben antarana to'ot. Dan nikah orang to orang solat senikah. Nah, jadi di antarana hikmah ajalan ajik-jik dalam tawaf pertama sampai ketiga nikah idharun lin nasyad, menampakkan bahwa abang nikah dalam ibadah sama semangat. Jadi mah bener yang nyongok orkes tak semangat terus. Amain domino, amain napa, sein mainan nikah, sepak bola, bener sepak bola loyo, tak melo bal, lecung mancung ngedo istiqomah bucoh, tak nempak sekali. Tak kata lah semangat, sepak bola ni semangat terus, ya orang ibadah kita lah semangat ta. Untuk menampakkan semangat di dalam tawaf cukup 3 kali nikah, ajalan ajik-jik. Neng 3 kali kita lagi semangat ta. Masih ibadah na apa boy, pakatela semangat ta. Cuma Mbak Abdullah ni kamu napa jeng 5 waktu. Surban, imamah, siwak, tasbih, minyak room, kayak bagapi. Tidak masjid ra haju perang. Ngebe siwak, ngebe tasbih, ngebe minyak, ngebe rida, ngebe imamah, ngebe tongkat. Mbak nih katanya ki, da Pak Arifin, da Maji Busro santri sepo-sepo nih kah. Tato mbak masih bah kawasan Miwon, tato. Kawasan Ajinomoto, dia bener tahun le tak apa, pakai goreng saya budi robah mecah. Ajinomoto, oleh Miwon, oleh apa micin. Kula pernah bejeng Jumatan yang daerah Winongan nih kah. Ini daerah Winongan. Kelampin celeng toles na pote. Pas toles, opo ndelok-ndelok, tak culek motoe, jon opo. Pola na jeling cola ka mata. Ya akhir pegel tok sak bejeng nih kah. Awas. Kaos partai. Pakatela serius apa pakatela semangat ini ke pakatela. Cak asal-asalan ibadah nih kah. Karena sampai nata panggil bi Gusti Allah, walaupun sekedar sunnah menyaroom sunnah, pakaian putih sunnah, pakaian rapi sunnah, pakai surban sunnah, pakai siwak sunnah. Lemon kapi sunnah yang tengah kini akhirnya tak ngelakuin sunnah sama sekali. Malaikat elak semangat, sholat semangat, ngaji semangat, ngaji awai to. Ya mon ngantok mo len apa ngaji. Cek kabito ju lawai lah perasaan gula. Takut lah kaabitan takut dah. Cek kabito ju wai awai tedung mo le bila tahu sangat ngaji saya. Hari saya suasana moro. Ya, jadi ketelak semangat ketelak semangat. Karena aku lebih sampean oleh belesan takgung tanggung suarga mau soleh suarga luyu. Orang alaku bojoran raja ni tak ada luyu, ni semangat terus. Mun parlo ngelembur sebab raja bojorna. Nah, idharun lin nasyad. Nomor 2 nutuakin apa? Wal quwwah lil muslimin. Umat Islam rewat kuat. Fisik kuat-kuat, arwah dan rengkaper, wajalana jik-jik ruah. Tak tua tak ngoda jik-jik kapi, wat kuat umat Islam. Lemon saya ngode luluyo. Tak ketela semangat dalam ibadah, neng tawaf nih kan. Ya, wal quwwah lil muslimin. Wal yu'laman nas annal muslimin agwiya. Nutuake umat Islam ni wat kuat fisik. Wat kuat fisik.
Cuma orang Palestina nih kah semakin berapa puluh tahun dijajah bi orang Israel. Apa senjatanya? Panteng bi beto. Mosona bom, mosona tank, mosona pedil, peluru. Amoso beto. Tapi mereka diberi kekuatan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala mempertahankan tanah air karena hubbul watan minal iman. Tanah Palestina, tanah Natibi, lahir neng Palestina, raja neng Palestina, tak kira meninggalkan Palestina, tak kira. Apapun yang terjadi, Al-Aqsa harus jaga. Karena masjid yang paling bagus kemarin masjid Mekah Madinah Masjidil Aqsa. Lah aneh orang Israel mangken nih boleh nih bom di Iran nih kah? Pada buruh keluar dari Israel kapi menyelamatkan diri terus selamat dari bom cek sampai kena bom. Lemon pacet ajiria tanah nak kaki anu apa kaki buruh? Mon aromasa pacet jirela neng ketapa bahwa tanah jiria tanah orang Bani Israel. Kita kira buruh pertahanaki. Tore sampean di kanto. Teraman na Indonesia. Yang jorok noro lek telek ya. Jawa toa. Gama-gagam beri deh macam-macam. Umpama bodoh seruan jihad dari MUI Majelis Ulama Indonesia bahwa kita melawan kedoliman, kita melawan penjajahan, mempertahankan. Ya tak kira buru, tak kira keluar sampean di bajaran nih, karena ada tang tanah, ada tang bungkong kok raja-raja dina, kok lahir beda edina. Akhirnya bangkit para pejuang 45 musuh belenteh, musuh belenteh. Apa senjata nah? Bambu runcing, kaju, atau pereng, peluncung bisa mekala, namanya mana? Kapal bisa mekalah tentara Belanda luar biasa canggih nah, buru takok ya karena bener Pak kula rakyat Indonesia ini kula bermanjenengan bener mereka penjajah Israel ini ketandik tanah benih bangsa beri ngampung Israel benih orang Arab tapi odi ning tanah Arab kamu tak ngampung ya. Gula tak bahas masalah lebih ni bahas na gula. Saya rasa tak baca dak Syiah. Cak Syiah dia cuma 4 sahabat saya yang kep. Lain Nigeria ada saya yang kep. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Migdad, mare seneka sera 4 lain Nigeria yang kep murtad kapi bareng orang Syiah. Wis akidah na lain. Cak celing Syi'anah, cak ciling akidah aciling orang Palestina boy. Karena kene hampir benar songai-songai neng Palestina, tanah-tanah neng Palestina ini mengalir darah. Ki orang mau tak sompek kah? Orang mau tak sosa? Malam yahtam bi amril muslimin laisa minna. Orang laisa minna malam yahtam bi amril muslimin. Orang benetang golongan, orang yang tak norok sosa, apa sih terjadi di umat Islam? Dia pun tak bisa abantu balik enten norok sosa, atu akidah umat Islam sebenarnya Palestina ni kah? Oh, mon bener orang kuat tak kira Pak. Mon bener orang kuat, cek anak kini ada takut ngedep, eteng ngedep, dek senjata ni kah? Ada takut tentara ngakui Pampers. Takoan sara ya karena orang Islam buat kuat baca buat kuat Masya Allah nah, dalam peperangan termasuk oleh nyemir nih kak sewa tuai semir senora perang malai bener tak katara ikatela dunguduh bun leng jeleng padahal semiran engki lainnya congoco nih kata oleh congoco apa boy nipu tak oleh kecuali congoco atau nipu dalam peperangan nipu tipu mau tak cak cucur mau perang malah tek temu strategi nah ini termasuk di antara annal muslimin aguya umat Islam ini kuat saking bayi nyali untuk
membela agama ni kadang-kadang nyorot nyanter. Ngocak bareng sih hak kadang-kadang tandik nyali. Padahal kulil haqqa walau kana murra. Wah ini termasuk afdulul jihad nih kah? Afdulul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Paling utamanya jihad perang yang kipeneka mengatakan perkara yang hak, mengatakan perkara yang benar di hadapan pemerintah yang zalim, pemerintah sekurang ajar, sejair, selacot, bengal ngocak, afdulul jihad ya. Nah, sangguna pada beda kekuatan pada andi, keng cuma nyali untuk ngocak, boleh ngajak perang. Nah, ini termasuk hikmah ajalan atau waf putaran pertama ketiga nikah. Pertama nasyatun idharun lin nasyat, menampakkan semangat. Kemudian memberikan pengertian kepada umat Islam bahwa annal muslimin aguya, bahwa umat Islam nikah beri badan sekuat. Terakhir yang peneka kok nakoen lil musyrikin wa tuhaddil musyril musyrikin, kok nakoen da orang-orang syirik, kok nakoen da orang kafir. Sorokok takoe. Lah orang kafir cuma situng takon. Tak takok senjata benih. Tak takok jumlah tak takok. Cuma situng takon orang kafir ke orang Islam. Cek sampai umat Islam apa jeng lima bektoh ingat bajeng Jumatan. Jedok lah. Paham sampean? Cek sampai umat Islam apa jeng lima bektoh ingat apa jeng Jumatan. Jedok saya kata kok kun situng. Kenapa? Mon umat Islam apa jeng lima bektoh ingat apa jeng Jumatan, berarti kompak umat Islam. Nyata nah orang sejauh dari masjid entar ke masjid tekak seminggu sekali ya. Nutuaki berarti umat Islam ini bersatu. Bisa sangguna. Nyata nah Pajuron Timur, Pajuron Tengah, Pajuron Deje, mon Jumatan pada entar ke masjid. Bisa bersatu sangguna. Tinggal gelem abenja bersatu. Kalau situng tori lah saya kata kok bireng kafir. Lainnya tak takut, Pak. Tak takut orang kafir. Senjata mereka lebih mutakhir, jumlah mereka lebih besar, kekuatan mereka lebih hebat. Senjata apapun mereka melebihi daripada umat Islam. Tapi mereka tak beri persatuan bi Gusti Allah. Lah umat Islam ni karo situng. Saya kata kok cek sampai abejeng lima bektoh ngak abejeng Jumatan. Mun abejeng ngak Jumatan melolo, berarti umat Islam mereka kompak. Orang situng semandu. Allahu Akbar. Rukuk kapi. Sami Allah liman hamidah. Iktidal kapi. Norot patuh kapi. Yang karena tak bersatu, kayak mainan nih kah? Ekabe rebuan engak rebuan mayoran. Bakal datang situng zaman jabon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal datang situng zaman ande bakal dadi rebuan Yahudi, Nasrani, rebuan kapi, aliran-aliran saya sesat. Rebuan. Amin killatina ya Rasulullah. Nampak karena sakonin umat Islam saat ini kala bal antum kathir lakinnakum kagutha isail. Banyak ben zaman jiria keng sayang banyak ngak untuk ngak kapok. Tak kata kok sekali. Oleh banyak melolo sebab tak bersatu. Ane karo situng negara sa alaban, leketar ketir kapir ya. Kun karo Iran tok sebengal ke Israel nih ngebom nih. Ada leketar ketir Amerika nasi mikir dua kali negara-negara suku tu nah. Wah, lumayan bahasan semua negara. Yang malah tak anut tok. Lebayang kimon umat Islam nih bersatu. Saudi, Mesir, ane kapi pada takok kapi. Nah, ki wallahu alam tu akhiran kok jadi raja we. Ngebom kapi kok ada tak laten. Ya. Jadi Pak pandi temburuan keagamaan nikah, ghirahnya mana. Anak mulai nangis sampean tak terima. Ring tua eko cain sampean tak terima.
Apa agama lain sampean nengeneng. Can umat Islam nika kalbunyanul wahid ingak bangunan situng. Saling membantu, saling menguatkan. Apa umat Islam seneng Palestina rebene tak patut tolong. Wah ini kebenar urusan agama, urusan politik. Mon tak bantu nengeneng janya punya colok. Salah tak bantu gembosen. Ajar yang Syiah tidak bisa ketemu dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu. Cek Syiah aja lebih nih. Sebab nyacat sahabat. Aciling Palestina nago. Tahu. Antara Wahabi bisi anda tekan yang toro, enggak celat tong berarti dua pada najis saja dia. Si Wahabi tanda ke keluarga Kanjeng Nabi, si Syiah tanda ke sahabat Gusti Kanjeng, pada tekan yang toro aliran dua nih kah. Ibarat celat tong berarti dua pada najis, enggak sampean, nggak akan celat tong gitu. Pada enggak tamancok benika, najis kapi. Wahabi bareng Syiah, kenggelu umat Islam Palestina tok resi congo, cek congo alirna. Wali magasan ki. Wah. Bahasa negara Pak, tanggung-tanggung dia. La ilaha illallah. Mentermu umat Islam bareng kekuatan. Umat Islam memberi kemenangan khusus sama kaum muslimin sebenarnya Palestina. Beri kekuatan, beri kemenangan, beri kesabaran zahiran wa batinan. Mun sampean tak susah ada kejadian nikah, sampean benih gunung Kanjeng Nabi. Karena sapan orang yang tak susah ada apa sebenarnya umat Islam bener tanggolongan jangan Kanjeng Nabi. Mun tak bisa bantu minimal nengeneng colon. Tosa komentar. Mun bentak gelema perang, bentak bisa mempertahankan tanah air, mereka mempertahankan tanah, mereka mempertahankan harta. Abejeng Pak bede perampok, sorot tabeng perampok. Tepan abejeng sekalipun tepak abejeng. Bede maling, tabeng maling. Terus aki bejeng deki. Karena mempertahankan harta nih Kak. Mempertahankan jiwa, harta, benda, termasuk negara apa nikah. Pertahanan bering Palestina. Aro jihad ongkur. Bengal lebih tretan, namun tak bi tretan tak bengal. Teti atau karbi tretan, atau letak kok bi lain. Teti tak ada boleh musuh kecuali tretan. Naudzubillah. Nah nikah hikmah orang ajik-jik acilan ajiki dalam tawaf putaran pertama sampai putaran ketiga, kemudian keempat, kelima, keenam, ketujuh, keempat pak putaran aki ini pun jalan biasa. Paham ini? Termuka tadi ilmu semanfaat. Ya, kan bisa rasa aki omongan kulen nih ke Palestina nih kah? Bahaya orang setan di tempuruan nih kah? Ada yang beda walimah tak berwalimah lah tambah nyam ngeronyam. Ya, mentermuka manfaat. Ya, mentermuka Allah Subhanahu wa taala bareng kesatuan, kekompakan kanggo umat Islam. Amin Allahumma amin. Paling akhir ki repot Pak. Umat Islam belum bersatu. Jangan karo tak pada pelean, tak pada dukungan bila tak akor. Situnga partai merah, biru, putih, kuning, waduh. Letaknya karo gara partai gara tak pada pelena letak akor bene pas paku wajan gula ki repot tak bisa pun le bede lawan bede kawan ceking tojukna Islam tak ada dengan tokaran Pak mon tojukna bener tojuk untuk agama sobung dengan tokar mon lakar tojuk untuk agama sobung mon tojukna karena Allah Subhanahu wa taala apapun perjuangna lebar pondok lebat madrasah, lebat majlis, mohon pacet tojukna karena Gusti Allah. Wallahi tak kira tokar. Lemon labu ubau, terus ya lemah, lebada belembela, lebada karena pangeran, ya tak deti. Tapi mula tojukna Allah Subhanahu wa taala, sobung penenggerengan sebelaan setretanan, seneka penyengkewengan sobung. Mohon pacet tojukna karena Gusti Allah ada dari ngatokar mun karena Gusti Allah bersatu kompak mon tojuna pada lillahi taala matur muga manfaat kang kuwi kaula khusus ya manfaat kang kuwi panjenengan sedaja amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا والمسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين وبجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحان ربك.